Kardom pinya dapat biar talong penili samira niti mupi nona joikha biar tangkran pen. Kidam tang vosik ni phai krehini ani EM Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang Deputy Speaker Rites Inghi lapen National Highway Authority of India tompen foreign atwar kaslam ji akrong along Facery ki hut et adima long humri damsi longle pacheklam japha lamtoy pikanglo Lason si pinile thota foreign atwar kaslam ji akrong along ki ongdung atom Facery ki hut et adima long palidam thusi ki hutang a Facery along longle pacheklam thunangpo La penjong si pacheklam pu thepulote longlia hempuwe katumta compensation atangka pipon peloposi ningje ponlo. La sila so teng pen Facery ki hut atumta me apora teng pen along le pacheklam thunangpo. Kalite FIR pipon det poposi EM Amar Singh Tisope ningje pon. Kiong donga bang phu atum towar ari theng pia klim ki epen danglok Facery ki hoseta lake tangka longdun delo athe Laki kidam tanga pora ho GPS pen survey ki claim tanga dim angse. Lasi GPS pen survey ki claim hut kopia so namungsi lebang so along le along kidoma hula so tengsi compensation longdun poposi ningje pon. Jong si foreign atowar kaslam pom along Facery ki hut la pen pai song theng pia claim ki eng ton telang pulote kaprek akrong a hin si foreign atowar ki pon jangring thepikan lo. National Highway Authority of India, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council, Revenue Department kadok pen nilitum dak survey tanglo. Lapen non apit ako pinita la nilitum National Highway Authority of India, lapen ako nilitum Karbi Anglong Autonomous Council, Revenue Department, lapen galadak local MLA, local MAC atum kadok pen nilitum nangalang tu. Ya aprang ke survey tang pen nong kache tonte doma wema puta nona bangke kache tonte bang thepik lo lasi la ke survey tang towar ke ponji adim ana bangke longle hut pon etsi la lang pa bi plak pluk lo alam bangke lang bi selam et lo lasi la hai ke compensation kadok weta longle lo la bangke la aprang ben ke no tang adim bangke la ke long pon thupo Ningkan 2005 on Ningkan Karbi lapen dimasa arona hut apran kira matuma phan kapanong piatang ka kilong dun deda puthak lang milia long kisung ki phudun ahe masora tumpen pherakiama kepha Ron me pen apran kira matuma phan storkar pen lak phwa tangka PG pupang dak det pen aphi lang milia long ron me pen apran kidam nang bangkre truck amen arona teng pen alu pidun lo Bonta amen kado kabe pidun det pen apianta Karbi Anglong Autonomous Council atom pen ki pipon pede rajok lang mili arat ki song ki pho ahe masor atom pen ni ingkoi ang bongjong si thanga kerap long le pen thang abirta tanang pidun de pulote kaprek ang dengalong ta claim nang kok popusi nang pachini don Kiti dona bangke bangka thom nili hem bangki ningkan suri ni ra pho ingke nili hem masor abangke panira mengleng ako nili supi amen ke ilis abangke mi isi chupolik derlo ako premika phana bangke bangko an bangke ki oinhai tikang ansi hala so phan ke apusi chepik daklo nili tum ke hem hum porti din nili tuma vi pillo mi ka chokabi mi chui lablo nili tum ne prananta nili tum ki chibusai din bor ilo setale tum konsela sor ko pichai nili tum hanon anda na tingni derlo la se prabjin ben itum han la non bes din ang bong ni tum han ajat pen seta la dak ni tum hak lardak pen alam ni tum handak nang thanang pu ni tum ki duke sungwe ka tum lu ni lihem asorta thidun elo ni li sung maran ta lo ni li ke chubi pon uson ta ni li tum thi iglablo kasidang tumang nulan element horen teron ni lang miliarat lo lan kedam tang dak lang mili long tame di masala ben karbiyat arona hut kiti duna tumaphan sar CM kudiram long hang kaniyat teng lonte mane laki kisung we tumaphan suri lak pho pia lo busi pusamin itu dak lang miliarat tumamangke kisung ye phowek tum suri phogen lot lak pho non da long le la Dim to bi nili hem ke phodon ke nili ong sar lo dika singkerang lakin nili mithang si pulis nolong itu si dead body ke CN lo si news long pacita lo CM program hang tame news tan itum long lo start la di masa ko sariaron hoti thi tung han anke lakho ko nili him pen rap thula ko se lang nili lo penal charging han ta rap lo charging wang tan itum da dun lo tame ini tung han mangke
munang lang kompo polam hodak ni lo hai lo ta chipi dun lo form ko pipia form anda sob cheklem lab ni tu ka ve dat ben ka chongdat chos ta me ko pipia form ni ke cholai la khorcha dam pik lo i preng ar jeng jeng arbor jeng jeng lo la ha form ke sami dun kasin non anta me thang lam ta Ladin ko yang bong thang na talam sami alang itum deng konpe la pen labang so saya mu pacun konpe lo tang te nilitum mikri meklang pen sami nilitum council adon rilangan nilitum damsi chesom panang kok la hen lo la si labang so tangka la ke komande itu panglim ji apan kali la pen komat ne abang la ke political afibar phan alang itum kadu ko be kecepang choji phan kali bonta la ke kidu kusung be ka phan kiro nang jingi pinangji atangka la pen ko sa pinang nan malam sa parphan bir tamu internet sana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলে না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ chorol hoy pokchokor jinjin da nangna igar koi bong manai wangsarak thane pokchokor ong ko pipo no bong pipolote igar koi ni pokchokor elo ti men do wanang nam bidam thani chicha kon elo ajo porto lo ke bong pharmacy jingkira po bunan ke dam lang no hi ki long bang puji mini Pokchokor dawai nang pidun tha Lada katok 24/7 open pu 0 anteng puduman nang litum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo lahen lo alon medical store kicheng si karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniki lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long poniki Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame Humrig non. Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along Humrig tame. Dihena mopit putat biar talong wang tulo. Stan and Stone Moholder Welfare Association Balipothar Amepu Joy Babu Intilapen Ari Samha Tumpen Bostik ni Phai Krep Liarni Kalitang Rukasen Kro Phan Kachiki Moduna Birta Pherangke Bisnu Lektepen Birtana Pale 1988 anikan Phai Kuni Achiklo ni Phai Inkora Phorni Amahang ke Thek Rukasen Kro Dipu Medical College along Bostik ni Phai Cricket Homani Keso Chilang Boma Hutsi Asangte Jot Koklo Kalitang Rukasen Kro Ahiamasor Kabin Timungpi Asopo Angtong Kirikro Asopi Milklar et Sokropi Asar Bura Sarban Kro Lapen Asarpi Kadom Phangchupian Parta Akmoti Ingjir Adona Rap Lapen Azir Pizir Potma Phan Labang Sopir Tepen Jote Kanglo Stan and Stone Moholder Association Ami Pupen Kapachini Ponatenke Kalitang Rukasen Kro Ani Mesen Lapen ke claim kidam cipadugo anpata sai claim dam rapet isek madu penta kacibuhong kacing cek lapuson abiputa Joy Singh Ingtipen pachini ponthu Stan and Stone Moholder Welfare Association Balipothar Asahe Malong Malom Sopor Kalitang Rukasen Kro Phan kachikimo parpon Number 15 Mahamaya constituency Kapalo Sirdharampur local committee Amei Phubarim Mohen Rongpi kaching koi pen akengar e kaching lok pen se kachilang pen ke mea phi puthot party alongsai kachrap dun thujia phan keng kam kachi jordun kapangcheng Sirdharampur local committee Amei Phubarim Mohen Rongpi kaching koi pen akengar e kaching lok pet pen se kachilang bom apora hot ning ke me pen kerap kapajerdun parbiang lo Tenmos council em lun sing teron pen lak isia tangka se kachilang jia phan kerap kapajerdun Lapen non puthot kiso ke methu pen BJP aswang along ke claim kidam kachirap dun thujia phan keng kam kachi jordun pangcheng thulo Lasibo sik ni phai cricket homani puthot em lun sing teron pen teng ponsi ning kang sam pen alang ni phan mobile ta akki joy pen pajir pon Nang tepina da ba biota bangkela pansi kangton iklo tumi thakmi kurang thu